Uba Hek ubra job henrusian kumu MLA na pentor kra constituency ula bu thong ban pen pahuh bam di shakin Nongmensong kan Nongmensong ka wei ni snong ka Bah Hek pa ka constituency lyngba ka scheme penyo hamman kilong yeng ka blatip kum ka Jal Jeevan Mission. Habakali balai bamle baros kata uba Hek ul babat kumu menteri ke sarkar MDA2 ulaong bamen swa ha pentorum kra ka semi urban constituency bat lamang ban penyo na ka Greater Shillong Water Supply Scheme Phase 3 ka badang yat chakmat menta ulaong bahdin usnam arjar khatlai ya ka pentorum kra lai thu kum ka rural constituency bat kumu nong mi khmat ula wan ra ka maupat CNRD block bat ya ka scheme na ka MGNREGA han Nongmensong Sansin nanti orang job, santam nanti orang job. Bagaimana really tiga orang tiga bayar ngiu, ini job lagi. Bayar ngiu tu mo. Kalau orang ipi ada si mga file nomination, yang ipi kan tiga mga sen kemuan real tu orang tiga bayar ngiu. Tengah bayar ngiu lagi. Ini kam kita kam kongsan kita pin sim makanai kan tiba mentah mengi iba Nongmensong lekran berbos pangka dan mentai. Duna Basan job regulation bas new minister kemeningkong ka kam ka mga ngalale ka di mga kuwa man propose ya ka GGM scheme hapo Nongmensong. Respect bahasa leno ini. Nga anak ong ya ki ya commissioner secretary ka PhD ya ki chief engineer ka PhD ledapkan ya SE PhD engineer ka PhD mga kuwa kumno ba friend pet yang status yung mga Nongmensong pada kejual por kumu bapin walk out pangila manwara yang JJM Jal Jeevan Mission har nal po Nongmensong. Mula sikata mensua kepentorum kra konstitusi kadang hapo itin kepentorum kra hapo ka semi urban constituency. Tiga por mga hapo semi urban constituency lawara eka hapo ka Shillong conglomeration ke bahap hapo ka Greater Shillong Water Supply Scheme Phase 3. Kataga scheme kena nang ya cikamat, bar kataga scheme kena nang pentrai benta, tapi tahu dengan jing Cina surok jing sei kipai jing tep kipai kami tengah use nasional siapa boplang, jadi nang kataga tahu katu scheme kena ham skino, nomor ke agak por mengalong PhD minister menga arajar pra, arajar kendai, agak por gelayo penrum ya penrum pra, so si borak way bar kamu paru apo ka Greater Shillong Water Supply Scheme. Di mantap dia ba din ga arajar kallai ga delimitation ya ga pentorum kra 18 pentorum kra la pengalano ga 14 pentorum kra ka bala tip bala notify kum ka rural constituency. Adin bala notify kum ka rural constituency nga sawara ya ga block 4. Nga sawara ikata ga job card Nongmensong anom siap. No, mau buat Nongmensong belum siap week jaka lain orang ini terbang lah orang lah bonsen menleh job card kim palla kelang geding mingi orang dah ada bonsen kim palla ya kan golfing lah orang bonsen menleh no job card kim palla marwan kata gini ru ki hab apa benda sen bala notify the election commission the government of India baga 14 Putumbra is a rural constituency dan tadang yo kini facilities barok ki hab apa rural